tuk chuak nu mule Vawiin nun Kawng Hruaitu atan na Pawimawh iban Phakah a ome ti thu kan zir ho le don ani masain Timothea thawhlehni bungthum chang som pali le chang som panga thu hilo ngai thale masa ila nima sela nangjong tu hne na zir nge ini le Krista Isua a arinna omawang chuan chandam na mukhopa tifing thei che lekha thiang lim te chu inau pantet ata hreto ini ti ria in ithil zir le ithil hriat chiana te chuan om ring ro lalpana thu mal som ro se amen he thu hi tirko polan Timothe ne na assoyani a anin hriat chian mel hle mai tiru Timothe lo chor chu na hi eng ang chung ko nge ani ti tirko pola thu soya tang hian a hriat thei thuak ani Timothe hi apa chu Greek me ni a ming hi zialana ni chi lova anu chu uniki ani a Judami ani api hi loisini a anu le api hianin Timothe hi pathian thuin an enkol na sa mai ani atir taka chuan Christian ani big lova anu le api hian lali so Krista an ron rin ve ta ka wangin Timothe hi pathian thu takin an ron enkol seliana anu zela phei chuan naupangte in efisi ko ran enkol tu pastor aloni ta hialani anu na ro pui em chu mitam le zuala laka juda te po Krista hne na a hruai theinan sertan chuang tu juda te pom thiam tur zong takin aser atan tirani hetianga tharau bo veina le pathian lama hruai thei tura ama ain herrem zel thiam mai hi aro pui ema pathian thu hriat na nasatak anei na te hi anau pan laia tanga a enkol tu anu le apitin akal na om konga athin lung le akepen an lo so nge to awanga ni ti te po fiatakin kan hmu thei ani nikhat chu New York kot thler enkol tu officer hian mi panau pang wak mai hi khola ya ahmu a nu le pa ti enkol tu le ngai sak tu mu mal nei lovani a chuwang chuan children's home ate ko rana te enkol tir tumin a hruai kuala alo chor chu na chanchin a background na wangin an ngai athazan lova an du lo zela chu mi panau pang chu enkol mu mal lovin aron ji chuaka atopa chun helpola telin America ram president mingthang tak mai John F Kennedy a that tu kha alo ni tareng mayani aming po Lee Harvey Oswald ani nge ani tulai khovela hian zule ru hlowa wang kherlo po in mobile phone wang rengot po hianin nau pangte nung changle tongkam adang lamna sa hle maya sualna apungin kumpo latlinglo odi te po kan rama kan nei ta fo mai zula achia a drugs la chu ti thowani a kan ram hi amang an thak tak zitani chuwang chuan CH Spurgeon na soyangin ifa te pathian lam konga I hruai lova izirtir lo chuan setanan sualkong azirtirin athlem tlu tho dona ihlimna anla chu ngei don cheni ati hi when I hian kan hriat tharle apoi moin ka hria a kan oi ngam te po apoi mo in ka hria asual sa pakhat lek siam that po a harani a chuwang chuan azir chiang tu ten an soidan chuan kan rama hian ektik lai po in ngol vei rual hi sing khat chuang zet hi an om rengani an ti a chuwangin asual sa pakhat enkol that po a har em lai hian when I hian kan tu le fa te an kal sual zel tur ven hi na a kan nei hi afin thakin ti dam ain enkol hau tak zitain enkol ain in ven lok hi helama hian din thei top kan chu thar apoi mo hle in ka hria a
chu wangin kan tu le fatin an dai sual hun a thlen ma a har sataka in chan chuana kong dap ngai lovin tuna hian a ven le a enkol na hi I ulukila an skula an chezia tele an nung changte kholaya an thiente ne nanin komna a an zia le an nung changte hi uluk takin zirila tiang chuanin nun kong dika Hruaitu min tran ila tiang u missionary ten ramhlatak taka kalin tharau bo te man tumin ma ni in lum an chu sana an khuwa an kal sana an mangai tele an thian tha te khohar takin hre ngoi nang kal sana ni iban Phakah itu le fa te tharau kha engtin nge iti vedon na Pawimawh ber iban Phakah a ome tuna kan thanem ngai na le kanin pek tlat na hian nakinatan ril runuam le hadam takin min siam theya Timothea nu le api in naupang Timothea thin lunga pathian thu thiang lim an tu ang hian kan tu le fa te thin lunga lali shuwa chan dam na chan chin tha hi tu itum ve tlatang u kan nu na thil thenga hian khongai na chan chin tha kan don na thu aya lu le Pawimawh zok hi a thei tak lovani chuwang chuan voina hian kan tu le fa te hi ngai sak an ngai ani kan society hi a him talo tun ma chuan sapui te khu a lo chuak thina a kar tian kama apera sapui hliam te kha an hlau thong thei viau maya mi hring te tina thei tu sapui tam taka thin tu laya chu tiang chu to lo ama ero chu hlau tur danga omani sual hi neng tiklai po in keima ni le kan tu kan fa te hi min hual renga kan nun ati chiat vek khen hianin min ban san du lovani chuwang chuan kan society a hian eng tiklai po in pathian laka min pothrang thei tu sual le thlemna tam taka oma wangin kan tu kan fa te hi I tha thlam lowang u ho inga isakang u ivil zuyang u I en kolang u lali so Krista chan chin tha in cho mila en kolila an kepen Krista lama an ra nge theina turin an ma ni rin na chi kan tu Pawimawh em na Pawimawh iban Phakah a ome chu I tho chuan itan itu le fa te tan in chung ko tan ani rualin ko ran tan po ani chu tiang tho chuan khotlang le ram tan po ani vek mai achan chu ram le khotlang le ko ran siam tu chu chung tin local khom kan ni awangin kan chung kuwa kan din enkol na athat hian chu chuan kan ram future a hril don ani ram nuam kan tel lo po a kan tu le fa te ngai ngam taka chen na tla ka siam turin voina nu le pa te kan Pawimawh hle mai lalpa na thu kan zatan malmin som sakro se amen itong trayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu nangin fanau ro chan tu le fa te min pe a nima sela lalpa mi hring en kol hi a olsam lovani kan du ang hian ma ni po kan nun thei lo lai hianin kan tu le fa te kan du dana nun tir phei chu olsam lo ma tay mak chu a beidong lova thei to patran marring angai thin khongai takin tukina hian na Pawimawh kan ban Phakah ida kan tu le fa te I mangai na chan chin tha a enkol selia na thu taka hin an ni theina turin khongai takin he thu cha hi kan nunata na malmin som sakang che I khongai na le imal som na lali su ampengin kan ron ti le amen.